Pozdrav svima. Hajde da vidimo, dragi moji, šta će se dešavati sa vama u aprilu mesecu, šta april mesec donosi za vas u vašoj ljubavnoj situaciji. Sve vas koji ste već u nekoj vezi, konekciji, da vidimo šta dalje u aprilu. Zapratite kanal sa kojeg gledate. Možete da ostavite neki like ukoliko vam se sadržaj dopada. Također možete da ostavite komentar ako se osjetite pozvanim za tako nešto, da napišete da li je rezonovalo, kako je rezonovalo sa vama. Ukoliko želite da se vaša situacija obrađuje konkretno, javite se za lična tumačenja. Pošaljite e-mail na exalted.venus86@gmail.com. Imate u opisu videa e-mail, tako da znate da ukoliko vam se neko obraća, da to nisam ja, kratko i jasno, ja vam ne šaljem poruke, to su lažni profili, a da dođete do mene i obavljaju se razgovor i video pozivom, tako da znate da sam ja u pitanju. To vam je način preko e-maila, obraćate se vi meni, eto da ne dužim priču. Želim da zaštitim i vas i sebe od lažnih profila. Hajde da vidimo, dragi moji, šta se dešava, što vam april mjesec donosi u vašoj ljubavnoj situaciji, šta će se dalje dešavati između vas. Imamo Saturna u Vodoliji u 6. kući, neku promjenu poslovne situacije. Moguće da se oslobađate nekih tereta, zdravstvene prirode ili vezano za vašu svakodnevnicu, da se tu nešto menja. Moguće da su stvari nekako išle sporo i da se sada menjaju i pokreću. Imamo 3 mača. Imamo smrt, Boga mi ovdje kao da se nešto, neka jako velika težina privodi kraju, vi nalazite vašu snagu. Moguće, koliko ste u prekidu, koliko mi je slomljeno srce, ovdje smrt kaže nešto jako teško, puštate neki teret, možete puštate neki teret iz prošlosti i pronalazite snagu da promenite. Ovdje imamo teret Saturn, imamo Urana, odnosno Vodoliju, Urana koji vlada Vodolijom, koji govori o oslobađanju tereta, oslobađanju vezane za vašu svakodnevnicu, za način razmišljanja. Ovdje ste se vi branili, moguće da ukoliko ste ušli u neki novi odnos, moguće da imate povrede iz prošlosti, da nešto niste ostavili za sebe i da zato zbog te vaše negdje se zaštitili, možda i vi, vaša osoba, branili od nekih novih povreda i moguće da ovaj odnos koji je krenuo da se negdje formira, došao do tačke ili, moguće da to sve ide jako sporo sa ovim vitezom Novčića. Međutim, ovdje se stvari, Boga mi, pokreću i ulazite u neki, pronalazite snagu da još jednom probate, da date sebi još jednu šansu, moguće i vi, vaša osoba, ili uđete u nešto što je stabilno, neka priča koja je ovdje sa Hierofantom i sa Krajicom kupovom, samo je potrebno tu neko otvaranje emotivno, jer vi ste ovdje branili ste se, bukvalno kao da je sve nešto išlo sporo, zato što ste se branili, da ste došli u situaciju da novi odnos koji imate zbog nekih starih priča, samo što niste prekinuli, ali ovdje samo je potrebno da pronađete jedan i drugi negdje snagu u sebi, da se ponovo emotivno otvorite. Ovdje imamo snagu, imamo Krajicu kupova i da se ova priča stabilizuje. Dakle, ukoliko dođete dolazi do otpuštanja nekih tereta iz prošlosti, ovdje smrt govori o transformaciji, govori 3 mača, te mač su povrede iz prošlosti, vi spuštate te povrede i u aprilu mesecu, kažem, ukoliko pronađete snagu, samopouzdanje i dozvolite sebi da se još jednom otvorite ovdje sa Krajicom kupova, vi možete da uozbiljite ovaj odnos i da dođe i da itekako pređe neki viši nivo i da uđe u neku stabilnu fazu. Da. A ovdje muška strana. Dešavaju se neki sudbinski događaj, dešavaju se neki preokreti sa točkom sreće, gdje kao da ćete shvatiti ipak da ste jedno za drugo, kao da će se desiti neke stvari koje vi ne možete kontrolišete. I ovdje ovo se baš tiče muške strane, ovdje muškarac dobija snagu ovdje sa carom, sa energijom cara, da pokrene inicijativu i da
kao da će dobiti neki znak da treba da se pokrene u pravcu ove vaše veze. I ovdje imamo 5 štapova, nekako da se bori za ovo. Menja se energija, okreće se, puštaju se neki tereti iz prošlosti. Nešto se menja, dolazi nešto sveže. Ajde da vidimo. Životni partner. Vaša romansa je stabilna i spremna da dugo traje. I to upravo imamo sa ovom kartom visokog sveštenika. Ono govori o toj nekoj stabilnosti, o formalnosti. Ovdje imamo životni parfem. Životni partner. Imamo najbolji prijatelji. Prijateljstvo je vitalno za vašu romansu. Osjećanja se produbljuju i cvetaju. Evo upravo ovo. Znaci i univerzum priča sa vama kroz neke znake i sinhroniciteti. Ovdje imamo baš tu kartu, točka sreće koja govori o tim nekim sudbinskim preokretima, nekim znacima i savršen meč. Vi jedno drugo činite kompletnim na najharmoničniji način. Dakle, dobit ćete neke znake, a ovdje više zavisi od muške strane, izašao je ovdje energija cara. Kao da je ženska energija negdje sa krajicom kupova toplija, otvorenija, ali također pokazuje i ona inicijativu sa ovom kartom snage. Imamo žensku osobu, ženu u ovom slučaju, koja je i nekako i topla i nježna i otvorena, ali također i jaka ovdje i privlačna na neki animalni način. Ovdje imamo kartu lava, kartu snage i kaže šta je potrebno da otpustite. Upravo o čemu smo pričali, o otpuštanje tereta, otpuštanje i kaže balansirati spiritualnost i praktičnu stranu. Otpuštanje nekih tereta iz prošlosti, to je potrebno da negdje otpustite, prestanite da se branite, da, mislim da većina vas koji ovo gledaju kao da ste doživjeli neka loša iskustva, ali moguće da se desila i sa strane vas i sa strane vaše osobe iz prošlosti. Ovdje kaže smrt, nešto što je prošlo. Dakle, ovdje pričamo o nečemu, ne o ovoj vašoj vezi, ali neki događaj iz prošlosti dalje utiču na vašu vezu, zato što nekako ide sporo da se branite oboje od tih mogućih povreda. Međutim, kada pronađete snagu i samopouzdanje, da se ponovo otvorite, da pokažete svoju ranjivost, ovo može zaista da se podigne neki viši nivo posvećenosti, pogotovo sa visokosveštenikom, da dođe u neku stabilnu fazu. Ovdje imamo životni partner, moguće da jedan i drugi tražite životnog partnera koji bi bio i vaš najbolji prijatelj, i dobit ćete te neke znake da ste vi zaista savršeni meč, da, kako kaže ova karta, da negdje potpunjujete jedan drugog na harmoničan način. Dobit ćete neke znake, ovdje kažu 2 karte znaka, kao da ćete da dođe neki nešto očekivano će se dogoditi, nekako mimo vaše moći, ali to imamo i sa ovdje energijom vodolije koja kaže preokret, otpuštanje nekih tereta. Imamo kartu koja bukvalno znači otpuštanje tereta, imamo ovdje kartu koja kaže šta je potrebno da otpustite. Dakle, vi ovdje otpuštate neke vaše terete i otvarate se za nešto novo i dajete šansu ovom novom odnosu da procveti, da bude stabilan i mislim da će se desiti neki neočekivani događaj, kaže, mimo vaše moći, nešto što će vas usmjeriti na pravi put, da imate odnos koji može da se gradi, ima mnogo potencijala. Hajde da vidimo jednu kartu savjeta za vas. Kaže, gdje ste pozvani da otputujete? Neko putovanje. I kaže, vibracija se podiže. Kaže, vi ste prorok. Sad vi ćete to negdje na vaš način prilagoditi na vašu situaciju. Ova vibracija koja se podiže, ovdje se baš jasno vidi da se podiže vibracija, ovo vi ste prorok, to bukvalno znači da vi pratite te neke znakove i potvrde i da ćete doći na pravi put, kao da upravo ovdje se spominje taj put gdje ste pozvani da otputujete. To nije put u bukvalnom smislu, može bude duhovni put, a može za neke od vas i da bude bukvalno, ali svakako vi ćete prilagoditi vašu situaciju i pišite mi u komentarima na koji način se odnosi na vas, ukoliko se odnosi, a da se obrađuje vaša situacija, možete se javiti za lične konsultacije. Hvala što ste ostali do kraja još jednog čitanja. Ostalo mi još vremena da vas se ljubim i pozdravim.